Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Sayong konstitusi kepada kini area tinggi. Kay kakam kabangat ray. Hakin lagi sansam kibalalik. Baki skim baro. Kat bangan ang siyang hangli. Ngalarikot kato gani. Baka di ka dong katan jong isya ni. Menta kalayo ka skim. Hapo ka sansam kibalalik. Kalapoy kumbasis pa lai pokrur. Jadi baka di ka dong katan jong i menta. Kaladang pu dang pieng. Bat kaladang pernay. Kikam kibakalay hangni. Kadai kini ka umram. Kabadan sati sandat jong ni ulom tinggi. Bat ngila penpoy kini ka Kaban poy sa nispo mau laingot bat dosaw. Mau mi bat ID mau mi. Kadai ka kapoy kumban riuk krur duna. Bat mata kini kalapoy sa kisrong kitaw. Bat kawai ka surang mata ngilas na. Na lau may sa umlingka. Kapag sanction galong ar krur tanglay kilometer. Ke ngidang don kami ngidang surok. Bakadang saang to galong kajingking bakat to gani kabaday ng tagatan nong umlong. Te nga karman baka ni jinglot hang ni kan poy sa kumban nyo po krur iye. Idipti siyam jong idan hang ni. Ila penting ya kani. Ba ille ya kani kam. Hapo kani sansnam. Bat ilaong to ay ba samlen sa ka party NPP ba unjob. Tikwanan. Jeda kani ang jong nga ngasutan man. Bangan don. Hane ka party baki nong yaram jongi kilong ki basta. Bat ki ba pro. Bat kibayar kising buat jemparkan. Dihabang ya kising alam jangki. Hari kisan senam. Bat ngaruh lalong unang alam. Nakaneka konstitusi. Minister bagi por. Layo banyi don lang. Ngasgaw bakala day puray nga. Pangan siyam ya karay. Banyi don lang bagi kinong alam. Kibat tibet. Kenang bangiru. Kibadang hadien. Ngen sa siyam tipan. Hagaway kisgi. Ya kadin jat jangki. Kapare katong banlong nong alam ban pait nuksa yakin nong alam kiba sakman kiba kraw badru gin tray tange nakane ka soyong konstitusi ngakarpat yapi baro kiba don hangni ngemday banyetia banyedam menta saus ngi saumiet kadai kapor kiba don kamtam bangin ya pasyaw nakabta kumno banyetray ban penklanya parti Badru, ban panyo si Bun, kita ginong kersan jangka party NPP. Kasayong baong paikman, ya kinong ram. Day tang badeng samlin, pilayo in scheme rap, si Paus Pohajar. Pilayo na pa. Jika ni kaday tang naka ML scheme. Hanray menta, nakalang kasor karu, kadon ni ka scheme, banyarap karpangipi, kipait ba, kibalong kinong ram. Dan nak takatawang ipi nyingi don ya kan nongrem ke baskam nadu ke parti baki nong yalam badru kumu kandidat uban solong biang UMLA lengba ke jingkersan jauh pi hakai sipau tarik bat katlai tarik inyo benyo ya kabut bagi inyo yang jingjob badan buram dikuanem ha kakot pai bagong ipi ngalai i bakito kinongwan kan bas election Ibadai na kiway ki party kamtam ng party UDP ngayon ba u presiden jong ka UDP ukuran hang tepo krang uang haka al punyaw tarik banay baar ngin sa sat kemen nang te na po state central sa soyong yung kata te al punyaw tarik banay baar teladap hanay ngiyong kito grasya na duto kaski ngingin sa sat haka katlay tarik ubanay basan nang penasor sani. Bat kajingkran kentok palat yang i bunsin. Kajingkran beng palat ya ke parti jongi na don to way unang kan bus election na ka parti UDP udah keren. Ulakan to
ya ka parti NPP ha ka pangkot uang gumno. Welcome NPP to Soyong is Kasil. Kila pediang bakila welcome ya ka NPP bau ba samlin ha Soyong konsi Bandung MNA. Dalam dapat bangong ipi kay ngalakan pala ni kiway ha kabakot yel diru habot lang. Kay nagtadangong ipi ngikum kinong yalam kumunong mikman ngapwa ban kanto tan ni kiway ngapansay kanong rim lade ya ka ay kebala tray sikman bat ya ka ay kebasa tray nang ni sikman bat ya ka ay kebala da tray sa diyan. Kay kumtakum unong yalam ngayalam bigin ki sans nam ngampat semlane bakla kanu nam tapat ba jeng Soyong. Tekom tangong ipi abab hi bang abyang ngabit kum trikam ngalapik kinaru badak kajing kersa jopi klam artatien ngin yo biang kajing job kebadan buram ndai su bantam tang kendak kensoy ngin tam sibun ba kebun soy nakiwek party ham tam na ka UDP kilawanya sno manin hamau drung kumba sau pausan paungot kinong yalam bakiles no sa parti NPP bat mentaru hangning situ yang kinong yalam jongi hangne polling station maulai teng kebangi pelang ni meeting tanggi batip kilapoy arpau prangot kipalawan joy sa parti jongi tengong ipi kajingwan jongi pajba hangne ba pintip kumno kalong kadong katan tingay jongi pilayo i menta kadang kadong katan jongi kalong marpersa bantay silong pinpait nang neng tay katno kajing ityang kajing ibang te hakaway kasgi bagi nongsor kisawan tu chane kalong kajaka jok kay partai kababyang bakin wan pekai kilong kiwa banyo i silong berakaway kinsawan si kinongsor chane sedingyay masendap kadang kasurok nalaw may sa umlingka kata kadang katong baba samlin unle na kadang ka area kadong jongi sani jakom ta kadang kapor kay kabakiway ki kanto yangi namar ki to ki bakanto yangi kidai ki batlot bat ki bampay de sa katong jakom ta ki yo i baba samlin bat ka party NPP kin poy sa katong kimla balay ki suhe sa kabeng ngong ipi kat dang beng ngingi dang klan kat nang keno kabut dang yo kat dang kenta jing job ngenra kata kadai kanong rem kabang ngingi yang skam namar manta nang ne kadang jingalang jongi kadang day tang meeting area dengan karpat ya piparo kibadan hang ne haka pratarik ngendon ka meeting kabakado hang te sinong Soyong sayawan kenang batai kasgi insedon lang chief minister deputy CM jongi angon bat ki minister tekom tangong ipi baka jingya nanti jongi ka election mentala arbanay tom hadien bala pesenge ano bak ngilay tracy tom kumba kalong menta pi kat neng yawan patba day ba kajing i jopi ya badeng samlen bat ya ka party NPP tangong ipi siya mi nang ne siya lek banakan mau ba haka ship ho tarik wat klan mo de kumba biletim yaka sarkar labat hakti ngidon kamban as tang sabi ya bareng samlen uta sabi pinra dai ne tido bat salek banyanglan haman ki polling station bat banyanglan bat pet ha hangno ban tap pet ma persa kasembor jangakon kakerteng badeng samlen bat hang ta senyon piet pot hakakon